Karom, Pinia da Birtalong Penili, Samira Singjo indicator P non Birtang Tompen Arjuita. Balipathar lem sasai hemalong coronavirus sa kiso over pen kachipa jogdun jiaphan COVID-19 ang prim kachipi dun ejiaphan chirok toga mai kepedo berta phrangki bisunlek thepen bertang pale. Lem salong ration card kedo tumpen danglok kaduka via tumtak COVID-19 ing prim chipi dunang jipusi Balipathar lem sa chairman Kison Bepen raraphan than pachinipon. Pinilabangso chirok toga mai kepado panalong plikebra isi adilar sa tum chetong dun dream team. Sarkar pen kapathik pon COVID-19 eng prim ke en pen sarkar pen ajarawar sai tami kelong dun jia phan ke joido lasia bang putin tami COVID-19 eng prim en dun enang ji pusi mi along Balipathars lems chairman Kison pen pachini pon. Assam Gramin Bank Difu ahem pipenta praying koiran ke pani vigilance awareness week talondun. Praying koira trokar ni pen phaikuni sianian katalonji vigilance awareness week isi angkung praying koira nerke pani Assam Gramin Bank Difu ahem pipenta talondun. Hithi roi kilang pangching katalon aputhak Difu Golf College Chathanbang Atul Kalita number Benga manager additional SP Prakash Sonowal Assam Gramin Benga manager Bhakar Sinapati lapen Benga sai Futum pensi vigilance mati ahok hia sai ki claim kita masai apan kilang kapang champion chirok toki dunang jialang than pachini. Assistant Director of Agriculture Pen Chipatir Piponsi, Hon Kijing Asiki, Niplia Parman, praying Kora Popen, Inquira Nerkepan, the future song along, praying Kora Nerkepani, Kapajut Ponaberta, Kat News Society Hemalong Bertanang Pale. Pre-Inquira Narkepani, Assistant Director of Agriculture Hin Penpatir Piponsi, Difu Ronghelan Jirsonga Song along, Niplia Parman, Hon Kijing at Kor, Pen Ongdunga Radatumapan, Sekiki Pipon Pajut Pono. Lason along Aluhiaman Pen Sericulture Development Board Chairman Bir Singh Hansi, Bide Singh Teron, Board Chairman, Additional Director Sericulture Mohan Chandra Bormon, Susil Timung, Jogot Rabha Lapen Longki Timung Atum Chitongdun. Bangso kepa Juramay along Seki Ki Indun Atum Pan Certificate Taron Pon, Lapen Kacharli Dunlong Atum Bang Inquira Narkep Atum Charlie Dunlong Apot Churu Alam Te Pajir Pon Pen, Mai Mesen Pen Pachun Pon. Non malom so por pan bertamong tomponsana. Good news for all the students. Inter-school quiz competition will be held on 30 November 2021, organized by the KSA Haraghat Regional Committee. Winner will be awarded with prize money with trophy. First prize 7,000 with trophy, second prize 5,000 with trophy, third prize 3,000 with trophy. Venue at Kalitang Longkam Tiron Memorial Auditorium Hall, Dokmoka. For more information, contact Mirlong Tiron at 700-278-2734 or Govin Milik at 7637033487. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 9365037618. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
de hinamo pi putot berta lawang tholo Langsolet hawar lumbajong youth team lapen langsolet owe kimi club atum chelangsi kapang thir sai ki claim pona berta kat news sai hemalong berta nangle Lumajong consistency ke parlo langsuli et hawar kimia hiti pen abana hiti along cleanliness program mati ke pangthira jai mek padupon bangso pangthira sailong ex-BDC chairman Dhan Singkram sasitami chetongdun lason si ke wangjilang arni sitami lumbajong hawar tin along tami ke pangthira sai claim bomji pusi LYT mai pu Elvin timung lapen LYT dihin rimbang enjoy tisua hin pen pangdakpon lason si LYT kontun bang harsing hanse an parta penang an claim bang pu bang pietum chetongdun pen mesen pen cleanliness program ajai mek pachun ponlo suliat ubeni club atuman cepatir piponsi ini tum na bangso lang suliat hawar along nutun bozar purana bozar lapan railway station lapan school hem ke dok we club hem man chenglok itu pini na bangso kapang thira sai deng pono apa ni tum ladak gat pugali les bangso kapang thira sai ke deng ponji puga laga ni tum pini ladak bangke ke chengsi lo ase lomba jonga hawar along ke do an ro tok an nustame ni tum bangson hawar hapat mate rong rup cipaklar ponangi pun itu isi happy and ponsi arong tinalong gusta men itu la bangso ke pangthera saige deng ponji pini la bangke ke cengsi bang dak langsung lihat along lo si langsung lihat along pen cenggalo pun itu pina dik panote ko kaprek la lomba jong hawar ke do analong stame apa sana akan pangthera war sai bangkit deng pon momji aprangsi neletum lomba jong youth team lapen dak langsung lihat owe kimi aklap ariso yang tumpen ni tum cilangsi labangso kecengsi ladak nile tum lumbajong tim pen sai ke klempon ceng mate aprangsi la nile tum dak langsolet nutun bozar lapen porna bozar si nile tum pangceng ponlo lapen nile tum ladak dak si klemji lapuson kali nile tum la lumbajong kadu kawe angkang pi kedu an tame rong ru neletum la awareness ke PG mate neletum ke pang thirji asai neletum penang than ponji la pen neletum ja ponji la pen neletum penapdik pen bangke neletum la dak lapu lang etso lang kajan la pen disama tame neletum rong rup netum kahumri na imhan neletum bori ponji la si neletum pini pen bangke ke pangcheng lo pusi nelehin pen neletum han la media ko te phan pangdak Assam along reapharman West Karbi Anglong pen Bangkri si karate kapathutum Uttarakhand Dehradun Demiral Gran along Surihinira inkorai sien inkana pharman All India Sikokai Karate Do Championship Trini Phai inkora trok pen inkora nerkep arnian ni thoma baha kachapati along West Karbi Anglong lapen Assam along reapharman nongmi kewana berta phirangki piratani pen bertang pale West Karbi Anglong pen Assam along reapharman All India Sikokai Karate Do Championship along Bangkri Siangpong pen kachapati ke haidona tumate Assam along reapharman nong ekewana tumlake senior kata kachapati along Chaya Nikap Uma Arta Ninkan Chris Cap gold medal sub junior committee along Bhovendra Khorar Arta Chris gold sub junior committee along Arun Madar Arta Chris silver sub junior committee along Dashisha Maslai Arta Chris silver sub junior committee along Thorali Khorar Arta Khrig Thom bronze lapen senior committee along Sondro Inti Arta Inko Rapli bronze medal anparta Assam Pharman Moriga district pen senior committee along Ratul Promoka Arta Inko Rapho bronze Nihang Karbi Baptist Association Women Department pen non nankeleji phaikuni ni phai clear ni pen ni apartment NKBA Women Seminar ki ponji upon Longdon Baptist Church along Adimaklong Pathik Pontanglo Lakhain ko rapho nilip constituency ki parlo Nihang Longri Baptist Kajala Mamai Amonduli angkang NKBA WD Women Seminar Longdon Baptist Church along si ni apartment paman ponpo Women Seminar kam event competition poajai make paman ponji upon Tirika Mamondole tum chisik chidang pon bomlo Women Seminar mati ni Marlia Krungching saya mai ningkan isekpen ipongpong kaching ruma mai pi paman ponpom bang bom lo ponta chuning ningkan ke pirthia dang kiso wor mati COVID-19 a joini la so mai bi ponong le de lo ponta pening ningkan ke masapso apor kimi dosi kiso worta ing armuchasi non ki bangji phaikuni achiklo ni phai pli pen ni phai por ni paman ponpo kat news sa tumhan kero pipar pik lo pima la persona por nili tumhan nang pipila pen la persona hodlong nili tumalong nang kicherab dun pen la person por nang chi endo na po na sinon ke nili tum la person si non ke wang ji November chiklo
NKBA pen ke pathik pon ningkan se ka mai pi ni marlia tu ke pa do kon je phansi November chiklo tarik pli pen tarik ho an pathik pon tanglo la sila bang so me aphan ni le tu kichu ki jun je phan ka sik pon la sang ti ni ka do ve tung ke sang kang rap pen sinang cherap dun lo la pen ako kado gawe la NKBA ani marli ho tumhan ansta me nili tum da longdon ani marli tum pen khapon lo nang li tum se tami halabang sorni arna maphan kiro rap pe je phan nang ke chitong dun pen ke dun pe je phan si nang li tum phan khapon kilo la kami klema tum ana hin Pinia da berta ke lapan sekang ton peglo domi thakmi kurwang tu